taj nož držala u ruci. Znači, ako mogu samo znači da pojasnim da lice koje je u slučaju povremene opreme, koje je pokojni Kostić Predrag, on dolazi u kuću sa nožem, znači neki vremenski period pre samog događaja postoji, on ga drži, on ga vadi, taj nož ima i segment za kačenje. Nigde nismo videli da je taj nož bio zakačen ili nešto, ali ima segment za kačenje. Ali u svakom slučaju, da li na tom segmentu za kačenje, da li na bilo kom delu drške od tog noža, pod pretpostavkom da je bio u ovoj ruci, je trebao da ostane DNK pokojnog Kostić Predraga. U slučaju da osoba drži nož i koristi ga, i pogotovo kad ga intenzivnije koristi, ako to radi golom rukom, očekivao bi ostanak bioloških tragova koji su posledica navedenog kontakta. Ono što bih dodao je da ja ne znam tačno da li je neko držao navedeni nož u ruci ili nije. I da li je to bilo golom rukom. Međutim, ono što mogu da dodam u kontekstu nalaska tragova na nožu je da ako je ovaj nož bio povredno oruđen i ako se to dešavalo na već meni predočen način na početku izlaganja, onda bi i na držci očekivao prisutne tragove krvi, odnosno bar profil samog oštećenog Radović Aleksandra. Koji bi bio rezultat? Radović Aleksandra. Ja se izvinjam. Pokojni oštećen je Kostić Predrag. Da, oštećen je u smislu povređeno. Izvinite, povređeno. Ajde ne razumijemo, nego samo oštećen je samo povređeno. Da. Na to sam mislio. Radović Aleksandra. U ovom slučaju Radović Aleksandra. A kao rezultat prenosa krvi. Samo ne pušta ste ga, koji bi bio rezultat prenosa, kako ste već krenuli da trudite. Koji bi bio rezultat prenosa krvi na te površine. Znači, ne znači da je on držao to, ali u tom, razumete, čitavoj gunguli, tu mora da bude u suštini tragova krvi. Se kaže, mora. Za kontaktne tragove je drugačije, ali za tragove krvi ja nisam znao šta se dešava, ali bi očekivao da to bude kontaminirano. Očekivao bi i nanete tragove krvi negde tu na toj površini. Što sve skinuli, a vi nemate taj profil, znači to je malo onako... Da. Pitanje dalje? Da. Pitanje Damenka. Vezano za tačku 2.6 našeg nalaza, to je par sivi čaraka. Vezano za tačku, pitanje glasi, prilikom analize čaraka koje su dostavljene na veštačenje, naveli ste u nalazu da se... Tužiće diktirati, dostavljene na veštačenje. Tako je. Navodi se da su iste sa tragovima prljavštine i trunja i tamnije boje.
sad Trunja. trunja prljavštine, da. Sad pitanje, ako mogu sad, mogla sam da napravim uvod da bih postavila pitanje, ne znam kako da postavim pitanje, možda ajde da. Onda kako veštak objašnjava da na obe analizirane čarape imamo tragove prljavštine i trunja. U smislu, sugerišno da ih je neko prethodno nosio. Da li to znači... Da li to... Evo, možemo... Da li to znači da ih je neko nosio u paru? Sad tu nastavku za trunja. Odnosno, da li to znači da ih je neko nosio u paru. Što se tiče tragova prljavštine, na navedenim čarapama, one mogu da nastanu na različite načine. Ne mora prljavština da se nanese samim nošenjem čarapa. Te u tom smislu teško je odgovoriti na ovo pitanje. Ono što mogu da kažem, da obe čarape nisu dale isti rezultat na prisutne tragove, odnosno perut iz jedne čarape je bila izrazito prisutna i to nečistije, dok su tragovi iz druge bili praktično izostali. Što je krajnje... Što ne odgovara nošenju obe čarape. Ja ne znam u kakvom se kontekstu tako izjavama čarapa stavlja. Ako to mogu da čujem, pa... Iz odbrane okrivljenog, pošto nemamo drugu stranu da čujemo što se zaista desilo, da je pokojni Kostić Predrag ušao u kuću okrivljenog na način da je prošao, odnosno razbio levo prozorsko ili levo prozorsko krilo od ulaznih vrata, ušao u prostoriju i krenuo sa nožem, ili kako ne kaže nečim, da ga odmah ubada i zadaje udarce u prederu glave, srca, skače i tako dalje. Čarapa se ne pominja u odbrani okrivljenog, da je okrivljeni niti se izjasnio da je držao pokojni Kostić Predrag čarapu i da je tako zadavao, držeći u desnoj ruci nož, da je tako zadavao udarce. Ali, prilikom vršenja uviđaja, na licu mesta, pored leša pokojnog Kostić Predraga, je pronađena čarapa, kao i nož koji smo malo preanalizirali. Čarapa ili čarape? Čarape. Čarape. A mogu da ja kažem? Možete pitanje nastavite u nastavku vam veštak što odgovaram. Ostavite posle tebe. Non stop, izvolite. U vezi sa pronađenim čarapama. Jasno je da obe nemaju
DNK materijal koji bi govorio o nošenju obe čarape na isti način. Nije isključeno da je jedna čarapa nošena, a druga nenošena. Moguće na ili u ruci. Naime, ako bi ja hteo da razbijem prozor, a da se ne posečem, verovatno bi koristio neku zaštitu. A ovo bi moglo da bude pogodan materijal. Govorim samo o hipotezi o razbijanju, ne o prolasku kroz eventualno. To nije pitanje za vas, tako mislim. Ne, ja samo govorim o... Ne i prostor. Prostor. Znači, često je situacija da neko ko hoće ili razbija staklo koristi bukvalno nešto slično. Ovako, znači, držite jedno, napravite zgužu, da ne biste posekli se. Ovako, uradite golom rukom, vi ste vrlo verovatno sigurno sečete u tom smislu. Sad, da li se to i desilo? Naravno. Ja nemam više pitanja, imala bih predlog, sad ne znam da li da predlog stavim vezano za veštačenje ili za punomoćnika koji je postoji. Ajde ovako, prvo završimo sa ispitivanjem veštača.